Pozdrav, ja sam Doki Dukić, ovo je Kako 2 i danas pretvaramo ovu igračkicu u dio stvarnog života. Dobro, ne baš tako doslovno, ali probat ćemo. Za početak ovaj auto ćemo fotkati na nekoj bijeloj površini ili nešto, čisto da nam je lakše izrezati ga iz slike. I dodat ćemo malo ambijenta, malo prirode i pretvoriti ga u pravu stvar. Izabrat ćemo fotku. Sad ćemo naći ostale fotke na internetu da mi to ukomponiramo. Uklonit ćemo ovog vozača bagija. Sad kad smo uklonili ovog vozača bagija, stavljamo naš auto. Naravno, auto treba izrezati. Ovo je jako dobro za sad. Međutim, vidite kako auto iza izlazi iz fokusa, znači trebamo i pozadinu tako zamutiti. Ok, ovo je sasvim ok za sada. Sad trebamo dodati malo pijeska, malo prašine iza i to će još pomoći kompoziciji malo. Evo naše zemlje. Pošto ova zemlja ide u zrak, mi moramo ju zakriviti da izgleda kao da je na autu, tako da ćemo koristiti Liquify tool. Da bi se ovaj auto bolje uklopio u fotografiju, moramo ili napraviti balans pozadine ili balans auta. U ovom slučaju ja ću napraviti balans auta. Naravno, ovdje nešto fali. Sjena. Sad ćemo to dodati. Prvo moramo vidjeti odakle svjetlost dolazi. Ne sviđa mi se nebo, prvo ćemo nebo promijeniti i onda zatim dodajemo sjenu. Sad ćemo izrezati helikopter i staviti ga u fotku. I evo ga, helikopter je na mjestu, malo sam ga zamutio, stavio pozadinu i napravio balans boja. Sjenu napraviti nije teško, jednostavno stavite exposure na najdonji sloj, spustite exposure, invertate masku i počnete raditi sjenu. Sad radimo detalje na autu. Sad, s obzirom da sunce dolazi od gore, znači da su nekakve sjene ispod, i sad ćemo to napraviti tako što ćemo smanjiti exposure na nekakvih 1,5 i napravit ćemo masku i ručno ćemo crtati sjene na autu. Da bi ovaj helikopter još malo uklopili u pozadinu, na njega ćemo baciti jedan glow. Da bi upotpunili ovu fotku, dodat ćemo još nekakvih stvari ispred auta, to jest ovdje dolje na pjesak. I sad za sam kraj ostalo nam je još dodati završne boje i mi smo gotovi. I evo, dame i gospodo, ovo je završena slika. Ovako izgleda igračka kad ju uredite da izgleda kao stvaran život. Cijela fotka je na Instagramu, link je doli u opisu profila. Ako vam se ovaj video svidio i želite još ovakvog sadržaja, pišite u komentarima, lajkajte, šerajte, subscribeajte se i to je to.